Ni saa 3 cia kioko kivuio cha MAUVOO na ni kwanzia ya uliku ani ya mwekati wala ngumbanisye indi kwanzia ya okuvi koti munene wa Mombasa kwi umundi wikwatwa kumya utwi wa kana mutabanya wina kilingisi Pastor Paul Mackenzie Nzenge no kwende ya kusiwa kolokoloni kwebinda ya mithenya ya na imwe na miongo nyanya zama ya mbunge ya Senate legende okunikila maundu maikusia Shakahola county ya Kilifi na undumwe na kunenga na mawende kijima uendesya wa makanisa va Kenya ni mwitie Pastor Ezekiel Odero wa kanisa wa New Life Prayer Center kubikambe wayo uni wa katano saa inyasya kioko na muvia wa uitindi ya Palestine wiasekana andongili ya naimwe na maaneli ni maminite kutiwa ni thayu kumandhi ya Israel yambi ya mabithukia maki 7 kisioni kiu kuivanisya ibithukia ila inekiwe ni imama isya Hamas wa thanthatu muthelu kwa MAUVOO asu kati wa angi ninaokethiana na uthochenye nita wa IRENE NYAMAI. Koti munene wa Mombasa kwi umundi wikwatiwa kumya utiwa kana mutavania wina kilingisi Pastor Paul Mackenzie Nzenge no kwende ya usiwa kolokoloni kwebinda mbeange ya mithenya ya na imuna miongo nyanya kana mithenya mia ithanthatu obisi wa mutwaisya wa makwani ma mwene nthi DPP nuna akulite musili wa makwani kotini wa Shanzu Yusuf Chikanda tikilie kusiwa kwa Mackenzie na esililwangi kwa ibinda ya mia ithanthatu mbeange no kenda kunenga nebinda ya kuminukile okunikili yulu wa esilelwa aso Mackenzie na ula uno kona nuna ikusi andumbe wa maana ana alamati weni thayu nthini wa kilingisi kia kitheka kia Shakahola county ya Kilifi ethi twasi yito kwebinda ya mbe wa miaina ngaliko ya usikata ni yiweta kana ni kwende binda mbeange ya kukolonia ukusi wa kuyana twa MAUVOO makonete Shakahola zama ya mbunge ya Senate ila yendeno kunikila maundu maikusi ya Shakahola county ya Kilifi undumana kunenga na mawende kijuma uendesya wa makanisa wa Kenya ni mwitie Pastor Ezekiel Odero wa kanisa wa New Life Prayer Center kubikambe wayo uni wa katano sainya sia choko zama ino na ila yendeno thoi maundu andumana na miongweli na ana makwiye na ala mekwisi lilo kwithi wa mayate ima Pastor Mackenzie na ulawi na kilingizi cha Shakahola kanisa wa Good News International na ulawi kathitu kwa oyu yenda Pastor Ezekiel anenga na MAUVOO kwayo yuluwa uandikithia wa kanisa wake kana wiandikithitwe kimiao utavani wake ondumwe na mwikiyo wa kanisa wake ingi Ezekiel endeka elese yuluwa uthaithi na bawoni make yuluwa ndini undu ike ube na ati ilobia pamwe na ngwatanio yake na Paul Mackenzie okavinda ni kaunza meno ya mbunge ya Senate ithiwe yenda kumanya kuma kula be Pastor Ezekiel yuluwa undu wathoie kisese cha TV cha Times TV wala ilobia sia kanisa wake siuma na indi mawoni make yuluwa kulungwa kwa miao ya makanisa Clark wa mbunge ya Senate amwandikiye Pastor Ezekiel ya mutavite kanaye makumela mbe wanza maino othi wa kuno faini uteithio wa 500 kana mwia wa kwiki wa mbini umwe kwake ulani warrant of arrest kuatiana na kilungu che 19 muswa wa mbe na wa katatu chamia ya mbunge ya mwaka wa 2011 wakili wa Pastor Ezekiel Danson Omari ni wiki hizi kana mteja wake akethi wabotenetene akuita maukusi ma misivi ya video na sindu ingi kulia nzameno iyumbanie kosania ukusi undu violate nzama ya makwani mandi na unengeleanile wa kambuni cia serikali kwa andombene kana privatization ni yumilia MAUVOO kana bena mikobo yosi bweni serikali ila mitalatala yayo itati wothini undula wikite nthi ya Kenya imani ya kuiba mikobo kwa ngalama ya iyolo ripoti ino na ile thaki wa mbunge nene yonanya kana kati wa mwai wa katano na mwai wa katano mwaka ni muthelu wa 2022 na mwai wa kana mwaka ni uno nthi ya Kenya ni yosie mikobo 19 kuma ngwatanio ni cia nthi cionthe cia kilovia nginya bilioni maana ili 13 katono ile inya ila no kilungu che 11 cha ilovia ino cia minie na utumika ingi report ino yonanya kana mikobo thantha kati wa kenda ila yosiwe kati wa mwai wa katano na mwai wa nyanya mwaka ni muthelu nginya oyu ni asilingi bilioni ya 1.5 katono noti thantha na mikobo ingi nyanya ya bilioni 43 katono 3 nyanya yosi yetu katikati wa mwai wa kenda na mwai wa 12 mwaka ni muthelu
na mikopo yengi 5 ya shilingi bilioni 6.8 yoso ni serikali katikati wa mwezi wa mbe na mwezi wa kana mwaka ni uno wangilile 2023. Ripoti ino ni yetie kiuyo kana Kenya ni mesi yulu wa mikopo ino ila mende kuibia utena hali ngumu ya maisha o ingi ni kumanyikie kana serikali ndiye leti undu ya bangite kutumia mabilioni ano mailovia balanza maino ya makoani mandi elisi wasiwasi ulai na wo yulu wa Kenya kuungamia mikopo ile tonya kwithiwa ita matethia nongi. Kavindani ka Kenya maende na kwetela ripoti ya nzama ya unena nya wapa mwe kuweta wiwa wakati wa serikali na ngaliko ya uli ya the National Dialogue Committee unena nya wakwithiwa bokwa handshake kati wa President William Ruto na mutongo wa Azimio Raila Odinga ni wende kukilwa kati wa mdongo isanga liko siali na mwanyanya ima President William Ruto ala ni member manza maino maende kuliana na uwezekano wa kwithiwa kwa handshake wala tongo ima Kenya kwanza ebo munini wa President Rigathi Gachagua withi twayase wasiwasi wake munene ni Raila aketikilwa kukwatiania na serikali na seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu na mujumbe wa Githunguri Gathoni wa Mushomba na ula withi twokosoa muno chama cha United Democratic Alliance UDA measeni batonyeka kwethiwa na handshake maundu makeka londo manaile ebindani ya utongo wa President Uthiumwe ya Uhuru Kenyatta na serikali iyasya bata kwa enendi unena nyau wende kabindani ka mutongo wa Azimio Raila Odinga withi tukile binda yase kana wende na bata wa handshake na kila kwenda ni kwenda kuona maundu ala mekumbilite Kenya takwamba takwangala ya mikalile mothini kiwa na ake President William Ruto ethitwe iweto thini kana ndetikila ona vanini kukwatiania na ngaliko ya ulihi aithingilila kana enda kunenga ngaliko eno ya uliwi ya wayo iwakuendea na kulunga serikali. Maofisa ma polisi ala mathukumite kiseseni kimwe cha polisi kwa mbewa miaka 3 yumethi wa maithamwa kwa mituki kwatiania na Minister Muviani wa sasa iwandhe ni Professor Kindiki Kithure na ule umilite mbewa mbunge ya Senate ni kana muvia wa uthukumi wa polisi wa National Police Service nunengiwe mithenya miongo thanthatũ kutumbithia uthamio huu ayase kana ofisa ulo kwemea kiseseni kia polisi aminone wa transfer ndekwata musala wake. Kindiki nuwetie kana mwiyao ula weletie ibinda ya uthukumi wa ofisa wa polisi kiseseni cha polisi withi tote kwatiwa kwa ilungu ya Sam na yumuvia wa uthukumi wa polisi numanyithi gwejulu wake cha transfer siumwa ile thelu na yakwa maofisa ala maende na wiya wi mwanya kana special assignment methi wa mayongelo ilungu ya mwaka umwe kiseseni kila me uthukumia etina wa miaka ino 3 ya thela wende na ukwata kivuyo cha MAUVOO imwe kwa imwe kuma mitamboni ya Kamemeka NFM Woni wa mukamba witu kwa sia kuislamia ngo kenda na kenda katono kenda miongo kenda katono thanthatũ na kuisla mutamboni witu wa www.nfm.co.ke ninzio kethetie na MAUVOO mbeange wasiani mweu wa Maria mukamba KIVUIYO cha MAUVOO ni na udhocha ingi ndi ya Kenya yu ndi we yongele vinda ya kuthukuma kwa matakitali kuma ndi ya Cuba ala methitwo mothukuma va Kenya kuma mwakani wa 2018 kwatiania na Minister Muviani wa witino ima wa mwimu wa Susan Nakumicha na uloko nene achathini cha kuvingwa unena nya yulu wa maundu ma wima wa mwi nikena kwa uyo na muhiki na matakitali ma Kenya ni batonya wia unona thukuma wani ama kuma ndi ya Cuba kwe mwakani wa 2017 serikali ya ndi ya Kenya na ya Cuba nisiyekiye wiwano bala matakitali ya na makuma Cuba mena mautu ikakivathukanyo me mwanya kana specialist maandikiwe kuthukuma hospitali ni mava Kenya na uteni ungi na matakitali ma ndi ya Kenya matambuka ndi ya Cuba kukwata utu ikawi mwanya kwe mwakani wa 2018 kikundi kiambe kia matakitali kuma Cuba ni chavikie va Kenya bala bai matakitali 53 makuita MAUVOO ma kawaida na angi 41 mena utu ikawi mwanya kana specialist wiwa na uni watumie matakitali ya naimwe na miongweli kuma Cuba mayambisa kuita va Kenya tuivikia mwigwa mwonza mwakani wa 2020 ainge maitho komela kaunti ni kivathukanya ta Mandera wajia Isiolo Lamu na kaunti ya Vihiga
aingi ma madaktari ya manatethesia maunduni ma nephrology ila ni uiti wa mbio radiology uko ni wa visa orthopedics uiti wa mabindi na maso surgery kana uthinzi ondu na neurology uthukomi wa mwi vala mailite kumanyisa madaktari makula manatumitwe maunduni ota madaktari ano mabika ba Kenya kwa ina tumathina tunini twaunena nya kana language barrier ndivisio yusianiwe na madaktari ma ba Kenya ndula waende iye kuthinikiwa na itina wa miaka ili ila mailite kuthukuma ba Kenya kuthela president yuthiumu yewe Uhuru Kenyatta amongele binda ya kuthukuma nginya o yume o ba Kenya ma Kenya la maendie nthi ya Cuba meoko nthi ya Cuba. Adhiambo Akinyi ulani we mwisirirwa munene wa uwani wa unona iyo visa munene wa Kinandu hospitalini wa Nairobi Hospital Eric Maigo tikana indi na ukuwa mbe wa miaka 18 na noonga mekesimbani umililwe yo itina wa ukunikidi wa miaka no imakiliko kwikwa kwa hospitalini wa Mathare musini wa Ilobi bala kwikidhiwe kana ni mwene nthi muima wa Kenya wina kiliko kisio otena MAUVOO mava umbeni maka na nivatonyekana kethikwa na ukumu nini na umilitwe mbe wa koti matuko miongo ya mwanza mama imubitu wa kenda mwaka uno bala koti wa nengi ngali ya usikata ni bila ya mithenya miongo nomwe asiwo kunikiliwende bala wa kwatikanite musivini wa CCTV okila ukuta wa bala Eric wekala kiokoni cha matuko 15 mama yusu wake na kisioni cha Jamhuri musini wa Ilobi bala Eric wakwatikanie na maumisie mato miongo 25 Adhiambo akaumilwa kotini matuko miongo 8 mama yunowe 10 mwakani wa 2023 na MAUVOO kumandisi anzani kana muvia wa uiti ndi ya Palestine uyase kana andungili mwana maana eni ni maminite otiwa ni thayu kuma ndi ya Israel ya mbisa mazithuki ya maki 7 kisioni kiu uivanisye vithuki ya IRENE kiwe ni mama isi ya Hamas wathantha tumuthelu utalo wa alama titwe ni thayu ngaliko sieliyu ubikite kalibu andungili na maana 5 wawiti na jeshi ya ndi ya Israel ni natangasie kana andungili mwana maana eli ni matitwe ni thayu kumana na vithuki ya imama isi ya Hamas muthiani wa chuma kithelu na ukavindani ko uyongela kana utalosu wekwatiwa kuongeleka mbeange uyu kakavindani ka president wa nthi ya Palestina Mohamed Abbas ukwikwatiwa kukomana na minister wa maundu sianza wa nthi ya America Antonio Blinken kwiuni kuwana na isesa kana kuyana na isesa ya MAUVOO sia nthi iso Blinken ona ikwatiwa kubika Israel masama buthumo kitenzika yoni sia kuona ni akukwata mbaundi ya Israel na andu make kumana na mavithuki ya manthi ya Hamas. Mwenda mwithukizia tuikunikila MAUVOO kuma va kauntini ya Makueni ni kana mwandu wa mbe wa kaunti ya Makueni Anita Mutula niwe yava kutongwesya ni yanda mipiani kivathukanya kauntini no kukitana siko sia ikusia tukenge na maito ibindani ya utetheka. Anita Mutula anena kiki athini chako ne walingilia ya kutongwesya kisomo cha maundu muima wao siaini serikali wa kaunti ya Makueni we muamba na muvia umote wake serikali kiathikila kitwaiwe mukawa ni umwe musini wa uwote wa kaunti ya Makueni uni wasya wa mwandu Anita Mutula otondo we siwe kana ukunena na mwandikitu wa MAUVOO kuma wa kauntini ya Makueni Harrison Musoa wa Mwendo. Na yumwena mwithukisya mbe wa kwina kivuyo kicha MAUVOO ano mwekati wala ni kumbanisye ni kwanzia ya ukuvi.
Koti munene wa Mombasa kwi umunthi wikwatiwa kumya utuwa kana mutavania wina kilingisi Pastor Paul Mackenzie Ndenge nukwende wosi wa kokolokoloni kwa ivinda ya mithenya ya na imwe na miongo nyanya mbeange nzama ya mbunge ya Senate ila yende no kunikila maundu maikusi ya Shakahola kaunti ya Kilifi udomana kunenga na mawendekete mawendesya wa makanisa ba Kenya ni mwitite Pastor Ezekiel Odero wa kanisa wa New Life Prayer Center kubikambe wayo uni wa gatano saa inya cia kiokoni nikana kavindani ka Kenya maende na kwetela ripoti ya nzama ya unena nyama pamwe ya kwete wiwano kati wa serikali na ngaliko ya ulei ya the National Dialogue Committee unena nyama kwithu wa bokwa handshake wa President William Ruto na mutongo wa Azimio Raila Odinga niwende kukilwa katikati wa ndongo ikuma ngaliko sionde umovya wawo itendi ya Palestine uyaseka nalo ngiliumana maana eli maminite kutiwa ni thayu kumana na nthi ya Israeli yambia mabithukia maki 7 kesione kiu kuibalisia bithukia nene kiwe ni mama isia Hamas tia nthi ya Palestine kuma wa thanthatu muthelu muthia wa KIVUIYO cha MAUVOO kwanzia ya ulikusa 3 cia kioko ne na kwithukisha kamemeka NFM Woni wa mukamba nyini tawa IRENE NYAMAI.